Chef wa Hezbollah aravuga ko ibi bitero Israel yatangiye kugaba ku gihugu cya Libani ari ibintu byari biteguye neza, ati n'ubushotoranyi bwari buteguye kubw'iyo mpamvu ntabwo kubyihanganira bishobora gushoboka habe na gato. Ndagira mabwire ko Hezbollah urufaya rwa misile kuri Israel, Hezbollah iri kurasa urufaya rwa misile kuri Israel. None icyo nababwira nta kindi nge ndi kubabwira, ndi kugaruka kuri Hezbollah, nuko ibitangazamakuru nyine biri kugenda bigaruka bibivugaho. Ubu ngubu rero igisirikare, umuvugizi w'igisirikare cya Israel arimo kuvuga ngo Hezbollah is enemy of Iran, ni igisirikare cya Iran gutoranywa umuhungu wa Ali Ayatollah Khamenei. Bisobanuye ngo ubu turi kuvugana Ayatollah mushya, uyu nguyu Mojtaba mushya wagiyeho, ubu nyine niwe target ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe target y'igihugu cya Israel. Ubwo nukuvuga ngo mu bantu ba mbere bari gushakishwa na Amerika na Israel mu gihugu cya Iran n'uyu Ayatollah mushya Mojtaba, umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei Sayed. Ubu ngubu rero ibintu bikaba bigiye kurushaho kuba bibi, ariko we azanye imigambi mishya ngo kandi nuwase nuwase rwose, imigambi ya se, intekerezo za se, ibyo ngibyo ngo nibyo yifitiye, ngo nta kindi cyo kuvuga afite, ngo nta n'ikindi cyo gukora afite, ngo nibyo ngibyo gusa yumva. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Reka mbashimire cyane, mbabwire ko tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro nkuko bisanzwe. Ndabasuhuje cyane nshuti bakunzi ba CR TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu. Reka mfate uyu mwanya mbashimire mwebwe mwakoze subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nabateguriye ikiganiro cyacu kigiye kwibanda mu burasirazuba bwo hagati, aho turi buze kugaruka ku ntambara iri hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran. Iyi ntambara rero ikaba yageze ku munsi wayo wa gatanu. Kuri ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje kuba ibindi. Reka mbabwire yuko iyi ntambara yatangiye abantu badakeka uko izakomeza nyuma yo kuba itangiye, ariko nta kundi ntambara yamaze gutangira. Ikiri gukurikiraho nuko twebwe dukomeza gutangaza amakuru bitewe n'ibiriho n'ibigezweho, cyangwa se nuko intambara ikomeje kugenda yitwara. Kuri uyu munota rero nibyo nje ngo tuganireho, turebe ibiri kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, tugerageze no kubikoraho ubusesenguzi, ahasigaye turebe muri rusange uko ibintu bihagaze. Abateguriye ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbabwire yuko iki kiganiro cyacu turi bugaruke ku ngingo zigiye zitandukanye mu makuru ari kugenda garukwaho muri rusange. Reka rero duhere kuri iyi nkuru iri kuvugwa. Inkuru tugiye guheraho ni inkuru ivuga ko iri ku kinyamakuru World Affairs irimo iratangaza ko Benjamin Netanyahu, ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel, arimo arabaza niba mu by'ukuri White House cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziri mu biganiro by'ibanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Source nabo iyi World Affairs isource barkwikura kuri Axios. Namwe nimumbwire nimba Netanyahu atangiye kubaza White House cyangwa se Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba hari ibiganiro by'ibanga byaba biri kuba hagati yabo na Iran bihari. Ibyo ni Benjamin Netanyahu utangiye abibaza. Ubwo turaza nabyo dusesengure turebe mu by'ukuri icyaba kibyihishe inyuma, kandi namwe murabyumva ntabwo byaba ari ibintu byiza cyane. Department of State muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira iti the Trump administration will not rest until every American is home safely. Ngo ntabwo ubuyobozi bwa Perezida Trump buzigera butuza kuzageza igihe cyose umuturage wese wa Amerika azagarurwa mu rugo kandi akaza amahoro. Ubwo ni ku baturage ba Amerika bari mu bihugu byo muri Middle East, hariya mu burasirazuba bwo hagati. Kuko nakomeje kugenda mbibabwira, bagomba gutaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko bagomba gutaha mu buryo ubwo ari bwo bwose, ntawe ugomba kuguma hariya. Naho CGTN français, Maison Blanche sur l'Iran envie des informations selon lesquelles le fils de Khamenei, Mojtaba. Ubu ngubu icyo twababwira nuko Ayatollah Ali Khamenei yamaze kubona umusimbura. Uwabaye umusimbura wa Ayatollah Ali Khamenei
yabaye umuhungu we, umwe mu bahungu be w'imyaka 56, akaba yitwa Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei, umwana wa Ayatollah Ali Khamenei, niwe bidasubirwaho wamaze kuba Ayatollah cyangwa se wamaze kuba umuyobozi w'ikirenga mu gihugu cya Irani. Ikindi nanone rero murabyumva, cyari ikibazo cyari kiriho bibaza uko bizagenda, ariko bamaze kubona nyine abayobozi bashya mu gihugu cya Irani, ubu ngubu nta kibazo gihari. Nanone indi nkuru twababwira nuko nanone White House leta z'ubumwe za Amerika bo bari gutangaza ibintu byinshi cyane, barimo gutangaza ibintu byinshi cyane. Nabonye na Peter Hex, minisitiri w'intambara, avuga ngo dufite ubushobozi ngo n'imbaraga zose zishoboka zo kurwana iyi ntambara igihe cyose igishoboka. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu biri aho ngaho abantu bagomba gukomeza gutegereza. Suleiman Ahmed at breaking news, Israel channel 13 quoting an Israeli official: "We did not think that Hezbollah would join the battle with such force." Ubu tuvugana Hezbollah yamaze gutangira ibitero kuri Israel ubu tuvugana iri gutangaza ko yatunguwe n'uburemere bw'ibitero bwa Hezbollah. Ibitero bya Hezbollah biraremereye, bimeze nabi. Abayobozi ba Israel batangiye gutangaza ko batunguwe n'uburemere bw'ibitero bya Hezbollah. Ntabwo babiteganyaga, ntabwo bumvaga ko Hezbollah niza iri buze kuzana imbaraga nyinshi, kuko abantu bose bari bazi yuko ngo Hezbollah yarangiye, Hezbollah itakiriho. None bamwe mu bayobozi bo muri Israel namwe murabyumva, batangiye kwibaza bati ese burya Hezbollah yaba yari gifite imbaraga zingana gutya, yaba yari gifite ingufu zingana gutya? Ibyo rero ni ibintu byo kwibazaho, abantu bakwiye gukomeza kwibazaho, bagategereza no kureba icyaba cyakurikira. Iran, CBS News iragira iti Iran is close to picking a new supreme leader, already bamaze kumubona. Ikindi nacyo nababwira nuko ni ukuvuga ngo ahangaha perezida wa Serbia arimo kuvuga ko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kigiye gutumbagira ku mugabane w'Uburayi wose, ku buryo ibintu bigiye kuba bibi, cyane. Ibi bintu kandi abantu bari kugenda babikinisha, ariko ibikomoka kuri peteroli hongera ngo mwamaze kubibona ko na hano mu Rwanda ibiciro byamaze guhinduka. Ibikomoka kuri peteroli ho rwose isi yose ize kuza kubyitega. Bidasubirwaho nyine Mojtaba Khamenei ni umuhungu wa Ayatollah Khamenei. Reuters iravuga ko yamaze gutoranywa nk'umuntu bidasubirwaho ugomba gusimbura papa we Ali Ayatollah Sayyid Khamenei. Kandi mwibuke ko Israel yamaze kurahirira ko nawe agomba kuva mu nzira, akava mu nzira rwose ntihagire ikindi gikurikiraho. BRICS News iragira ati Iran reportedly offers to discuss terms for ending the war with US and Israel. Hano rero iyi BRICS News ikaba ivuga ko ngo Iran biravuga ko ngo ishobora kuba iri gusaba yuko ngo habaho ibiganiro. Ibyo ngibyo simbizi, ariko ndabona harabahise bandikaho ngo propaganda. Ibyo rero ubwo ntago ari byo, namwe murabyumva. Ikindi nanone nababwira nuko muri kino kiganiro cyacu turi bugaruke, izi nkuru zose turagenda tuziganira kuko amakuru ahari ni menshi cyane. Twebwe icyo dukora turi buze gukomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka mbabwire ko Financial Times iri kugira ati as US and Israel strikes continue with extensive Israeli attacks on Tehran and on Hezbollah in Lebanon, Israel's defense ministry said any leaders chosen by Iranian regime would be a clear target for elimination. Nibyo nari maze kubabwira. Mu gihe imirwano ikomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel barwana n'igihugu cya Irani, baranatangaza yuko mu gihe cyose hari buze kugira undi muyobozi utorwa, ubwo uwo muyobozi nawe ari buze guhita ko aba tageti. Kandi nk'uko nabibabwiye, hamaze gutoranywa umuhungu wa Ali Ayatollah Khamenei. Bisobanuye ngo ubu turi kuvugana Ayatollah mushya, uyu nguyu Mojtaba mushya wagiyeho, ubu nyine niwe tageti
ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe tageti y'igihugu cya Israeli. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bantu ba mbere bari gushakishwa na Amerika na Israeli mu gihugu cya Iran n'uyu Ayatollah mushya Mojtaba, umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei Shayed. Ubu ngubu rero ibintu bikaba bigiye kurushaho kuba bibi, ariko we azanye imigambi mishya ngo kandi nuwase nuwase rwose, imigambi ya se, intekerezo za se, ibyo ngibyo ngo nibyo yifitiye, ngo nta kindi cyo kuvuga afite, ngo nta n'ikindi cyo gukora afite, ngo nibyo ngibyo gusa yumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutangaza ko amakuru umuturage wese, gahunda yari American citizens in Dubai, Qatar, Saudi Arabia and Israel to receive departure assistance information from the Department of State about available aviation and ground transportation options. Please fill out the following form. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyiraho fomu turagitamba. Naho CGTN Amerika igahita zivuga ngo Hezbollah chief says patience has a limit. Ati ukwihangana kwamaze kugera ku musozo. Namaze no kubabwira, namaze kubabwira ko Hezbollah yamaze kwivanga muri iyi ntambara, yamaze kwinjiramo tayari, ubirimo icyo wakora cyose. Ikindi ni Israel Army spokesperson, Hezbollah is an enemy of Iran and we will not allow it to continue. Ndagira mabwire ko Hezbollah urufaya rwa misile kuri Israeli. Hezbollah iri kurasa urufaya rwa misile kuri Israeli. None icyo nababwira nta kindi nge ndi kubabwira, ndi kugaruka kuri Hezbollah, nuko nibitangazamakuru nyine biri kugenda bigaruka bibivugaho. Ubu ngubu rero igisirikare, umuvugizi w'igisirikare cya Israeli arimo kuvuga ngo Hezbollah is an enemy of Iran, ni igisirikare cya Iran and we will not allow it to continue. Ntabwo turi buze gukomeza ibingibi bikomeza ibiri gukorwa na Hezbollah. Bivuze ngo ubwo Hezbollah Israel kwa kundi yari yatangiye kurwana muri Iran, igomba guhita ifata izindi mbaraga ikazigabanya zo muri Iran ikazijyana no muri Liban ikajya kurwana na Hezbollah. Ubu rero mwumve ngo Israel iri kuraswa n'igihugu bita Iran, ikanaraswa na Hezbollah. Al Jazeera breaking news. Al Jazeera breaking news iragira ati Iran is senior official agents reports new wave of missiles launched. Ngubu rero abayobozi bakomeye mu gihugu cya Iran bari gutangaza ko bongeye kurasa izindi misile nyinshi cyane ku buryo bukomeye. Bintu rero bikaba bikomeje kuba ibindi. Reka rero mbabwire yuko tugiye kuwinjira muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Hano baragira bati le chef de Hezbollah affirme que les récentes attaques d'Israël contre Liban était une agression préparée. Chef wa Hezbollah aravuga ko ibi bitero Israel yatangiye kugaba ku gihugu cya Liban ari ibintu byari biteguye neza, ati n'ubushotoranyi bwari buteguye, kubw'iyo mpamvu ntabwo kubyihanganira bishobora gushoboka habe na gatoya. Namwe rero murabyumva, amakuru ni menshi cyane, inkuru ni nyinshi cyane, hakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane. Icyumvikana rero cya mbere ni iki? Kimwe mu byumvikana bya mbere nuko ibitero bya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cya Iran birakomeje. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo cyumvikana nuko ibitero bya Iran byihimura kuri Israel n'ari birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo ubwabyo birakomeje ndetse cyane. Tuvuye kuri ibyo, ubu ngubu igihe hari intambara ihari ikomeye cyane nuko Hezbollah na Israel bafatanye mu mitwe, nabo intambara yatangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko ziteguye kurwana iyi ntambara igihe icyo ari cyo cyose gishoboka. Ubu nonaha Amerika nta kugena ngo bimeze gutya, ngo wagiye kubiki, ngo warakurikiraho iki, oya. Ngo turabikora mu byumweru 2, ngo turabikora mu byumweru 3, turabikora mu byumweru 4, turabikora mu byumweru 5, oya. Oya. Igihari ni ukurwana intambara kugeza ku munota wa nyuma, kugeza ku mwuka wa nyuma, niyo gahunda ihari. Amerika ntabwo ushobora kumva ngo ivuye hari itarangije cyayijyanye, Israel ntishobora kuva hari itarangije cyayijyanye. Uko batekereza gukorera Iran ibyo bintu rero, Iran nayo
niko iri kwikorera akantu bucece ikabarasa. Namwe amakuru arahari, mwisomera ibitangazamakuru bitandukanye, murabona imbaraga za Irani, murabona ubuhangange bwa Irani, murabona ukwirwanaho gukomeye kwa Irani, ku buryo namwe ari ibintu byose rwose wakwisomera birangwa. Ikinyamakuru World Radar rero dukomeza mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye kiragira kiti the White House says the US expects to achieve dominant air superiority in the coming hours as operations continue. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kugira kontrole y'ikirere cyose cya Irani mu masaha makeya ari imbere mu gihe cyose ibitero bikomeje. Bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya ko zigiye guhagarika ibishoboka byose cyangwa igisirikare cya Irani uko byashoboka byose, ku buryo Amerika iri buze kuba ifite ikirere cya Irani kiri wazi. Nta kintu igisirikare cya Irani cyagikoraho, nta bushobozi bwa Irani bwaba bugihari. Ese Irani iraza kugera igihe ikirere cyayo kiri buze kuba gifunguye ku buryo Amerika rwose iri buze kuza ikacyanjama ikakinjirira bikarangirira aho ngaho, ibintu byose abantu bakibaza ari ibiki? Namwe niko mubitekereza? Turakomeza dutegereze. Ukuri ni kumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ibitero byabo kuri Irani ni ibitero bikomeye. Ni nayo mpamvu nkuko Irani biri kubitangaza buri kanya ibivuga ko ibitero iri kugaba ari ibitero byo kwirwanaho. Ariko wareba ikintu Irani yita ibitero byo kwirwanaho, isi yose yabuze amahoro, isi yose yabuze amahwemo. Amerika yasabye abaturage bayo gutaha mu bihugu byose biri hari uko ari 12 muri Middle East. Ikindi kandi bavuze yuko bashyizeho fomu ku muturage wese uri muri biriya bihugu ayuzuze, haraza kubaho ubutabazi bwo mu kirere n'ubutabazi bwo ku butaka, ariko umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ave ku butaka bwa Israel, za Arabia Saudite, za Dubai, za Qatar, nyabuneka agenda asubira iwabo muri Amerika, ave hariya. Ibyo Irani iteganya gukorera muri biriya bihugu ntabwo bari abayobozi ba Amerika batekereza cyangwa se bateganya ko hari uwasigara. Kubw'iyo mpamvu rero, kugira ngo hataza no kubaho na revenge ku baturage b'Abanyamerika aho baba bari muri biriya bice, igihari nuko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri bukore ibishoboka byose zigakurayo abaturage bazo, baravayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku butaka, mu mazi, mu kirere, icyaba cyose, inzira yose byacamo, abaturage ba Amerika bagomba gutaha. Ibi rero ni ibyo ngibyo nuko bimeze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zivuga yuko nta kindi kiriho, nta kindi kigomba kuba, ikirere cyose cya Irani bagomba kuba bamaze kukigarurira mu masaha makeya ari imbere. Biravugwa yuko rero Irani yazanye ubundi buryo bushya bwo kurasa misile zirimo kuva mu nda y'isi, gusa aho zigeze zigahita ko zangiza ibintu byose. Ni ukuvuga ngo Irani biri kuvuga ko yatangiye kurasa noneho ihereye mu kuzi